Sithanda ukubingelelana njalo sibonga uNkulunkulu ovumileyo ukubana sibe ngabaphilayo kona lo umnyaka omutsha oka 2025. uJehova ulungile izikhathi zonke. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Mina engikhulumayo uAmos Maforo, ngizakunxusa izihlobo zami lapha ukuba labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani izihlobo, umusa wenkosi siyadumisa ukuthi usihlanganise komunye unyaka. Sifunda ngothando lukaNkulunkulu okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani lonke izihlobo, mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Sanibonani nonke, igama lami nguJack Thulani Moyo, saba lo mthandazo. Baba sezulwini, sithanda ukubonga ngosingenisa eminyakeni omutsha. Sicela ube lathi masathi sixoxe ngesifundo esilaso khathesi ngoJesu Kristu ngiyakholeka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Umlimu ulungile izikhathi zonke njalo uyaloyisa ukuthi sihlale sitatitsha okwelizwi lakhe. Ngiyalinxusa ukuthi asambeni siyethenga izipele zethu sitatitshe sonke sizwe okunye ngoJesu. Kulona likhotha sizabe sikhangele uthando lukaNkulunkulu lokulungisishwa. Namhlanje sikusifundo sesibili lapho esikhangele isihloko esithi sona isivumelwano sothando. Isivumelwano sothando. Indaba yesivumelwano isihloko zakhe ake sincedisane nxa sikhuluma ngesivumelwano esithi covenant. Sikhuluma ngani? Siyabonga. I-covenant yesilungu ngesindebele isivumelwano kuthatha ababili ukuba isivumelwano. Lapha sifunda ngoNkulunkulu oyenza uvumelwano lomuntu ukuthi yena uziveza njengoNkulunkulu abeseveza ukuthi ufuna ukuthi ubudlelwano babo lo muntu bube njani. So yikuvumelana lo nkulunkulu nxa sisiya kuye njengoNkulunkulu simamukela ukuthi uNkulunkulu wethu sivuma ukuba umdali wakhe abe sesilatshela kumbe afake egcekeni okumele sikuphile nxa simfaka esihlalweni sokuba nguNkulunkulu. Isivumelwano siyasigcwalisa ukuthi nguNkulunkulu ngalokho asitshela ukuthi sikwenze lathi bese sikwenza. Okay. So nxa ngimuzwa kahle umfundisi lapha mhlobo ukuthi kusivumelwano kule ngxenye yenziwa ngomunye lathi sile ngxenye simele siyenze. Kule ngxenye emele yenziwe ngumlimi, kule ngxenye lathi simele siyenze. Kakhulu njengoba isihloko sesifundo sithe isivumelwano sothando kusitsho ukuthi uNkulunkulu kule ngxenye ayidlalayo. Esifundweni sizakhangela indlela uNkulunkulu athande ngayo umuntu kungela lutho umuntu alwenzileyo. Kodwa kulo lutho umuntu okumele alwenze lapho esethandiwe ukwamukela lolo thando. Oh yes. Jack, uyizwa njani indaba le? Ikakhulu yona le yothando lokulungisiswa, ikakhulu le ndaba yesivumelwano lapha. Kukhona okutholayo. Nanza ukuthi isivumelwano njengoba umfundisi ethile between thina lo Nkulunkulu. Siyame ekutheni uNkulunkulu uyasithanda. Siqale khona lapho. Akula into edlula ukuthi yena uyasithanda. Sesivumelana konke okuphathelana lesivumelwano lesi kuveza ukuthi uNkulunkulu uyasithanda njalo kumele kuveze ukuthi lathi siyalwamukela uthando asipha lona. Abantu nabani indaba le yothando le ngesikhiwa bathi ngama misconceptions kumbe okunye okungacaciyo kumbe abantu abakucabangayo bathi uthando. Okunye kwakhona kuyini abantu abakucabanga ukuthi uNkulunkulu yikho okungayisikho. Kusuka kuhluphe nxa uNkulunkulu ezendlalile wathena uthanda abantu bonke. Yes. Uyathanda okhonzayo, uyathanda longakhonziyo ngabantu bakhe bonke. Umuntu esenza noma sonobane bonke ubanika impilo. iBhayibheli lithi lezulu liyana linela bonke, linela umthakathi, umfundisi, isela. Kodwa uthando lwakhe lolu kalutsho ukuthi siqhubeke senze ububi. So abantu besithina nxa uNkulunkulu useza kuthiwa uzabhubhisa umhlaba so ngani setshintsha uba nguNkulunkulu. Kanti luthando ukuthi asuse isono ukuze ukulunga kwakhe kukhanye kuvela ebantwini bonke abathandileyo ukuthi babuyisele uthando ngokumthanda. So kumele samukele uNkulunkulu nxa evuma kwesinye isikhathi ukuthi ajezise luthando ukujezisa ukuthi abuyisele abantu ekulungeni ngendlela yokuthi wendla uthando ebantwini bonke abathanda singamthanda thina singamthandanga wasithanda kunjalo.
uNkulunkulu oluthando. uNkulunkulu luthando, loba kuyini akwenzayo uluthando. Angithi vele? Yes. Sizacela sike sibale lapha indinyana yokwaziwa ngekhanda uJohane ngo-14 ivesi kungu-23. uJohane 14 verse 23 ithi uJesu waphendula wathi, nxa ekhona ongithandayo uzalalela izifundiso zami. Ubaba uzamthanda, njalo sizakuya kuye sakhe umuzi wethu kanye laye. Right, nansi indaba check. Mfundisi Dube, kuyini esikutholayo lapha mhlobo? Kundinyana leyo kwaziwa ngekhanda, ikakhulu sikhangele isifundo sethu sakuyona le iviki. Indlela abhala ngayo olobayo lapha uthina uJesu ngiyophendula ngamazwi kaJesu la uthi nxa ekhona ongithandayo uzagcina amazwi ami. Right. uNkulunkulu ulothando olokungakhethi umuntu kungalanto esiyenzileyo kuye. Kodwa thina sesiya kuye sokusiba lento kumele siyenze. Uthi nxa kuthi ndithandile lingathi liyangithanda lina lingapheli emlonyeni. Gcinane ngilitshele khona. Yenzani engulawulileyo ngakufaka mgceke. Esikufundiswa abalaleli ababukeli ukuthi uNkulunkulu nxa ethande umuntu ngekufa esiphambano noJesu Kristu katsho ukuthi siqhubeke siphila impilo zethu. Uthando lwakhe luyasisusa kulokho esikuphilayo nxa sesimamukela ukuthi uNkulunkulu sesisenza akutshoyo sive siyamthanda ngendlela samukela uthando ngokwenza lokho akutshoyo. Oh yes. Yes. Okunye ngunanzelelayo ukuthi ngani kule condition ukuthi ma umuntu enithanda kumele enze lokho, but mayiqhubeka isiya phambili ikhuluma ngokuthi ubaba then uzathanda lowo ongithandayo oveze ngokugcina imithetho yami mbolalela amazwi ami. Kunika umfanekiso ukuthi uthando aselupha lowo oseyamukela uthando lwakhe wagcina amazwi akhe alufanani lothando umfundisi aluthindileyo olokunyisa izulu wonke umuntu. Engabe esinisela izulu sonke kodwa kulolunye uthando afisa ukulupha umuntu lowo oyamukele olwakhe uthando olungafananiyo lothando alupha wonke umuntu nje okhona. Alright. So kumele thina samukele uthando lolu then sesithola ama benefits ukuthi thina sesibambene laye ngothando oluchiyeneyo kulalola lupha wonke umuntu. Uthando olujulileyo. Yebo mhlobo. Bengifisa ukuthi ngilethe lokho ukuthi kuyeneliseka yini ukugcina amazwi kaNkulunkulu singamthandanga uNkulunkulu. Ngoba ivesi ithe nxa ekhona onithandayo. So ngizwisisa ukuthi ukuphila impilo yokulunga kumbe ukugcina intando kaNkulunkulu kuyabe kuyisithelo sokuthi uNkulunkulu uthandekile kuwe. Oh yes. Ivesi esifundileyo nxa isigcina kulokho nje khakutshileyo ithe thina siza kumthanda size sakhumuzi wethu kuye. So ngizwisisa ukuthi into leyi iyizigaba ukuthi okokuqala kumele samukele uthando lukaNkulunkulu olungakhethiyo. Sinxa silwamukela sesingena kubudlelwano. Yeah. So nxa sesiphile budlelwaneni lobu esengikwenza kuyimpumela yokuthi ngisebudlelwaneni bothando loNkulunkulu. But ingozi esilayo njengamaKristu umhlobo mnenjalo embona ngani yasikhathaza ukuthi siyabe sisazi ukuthi umKristu kufanele ayenze lokhu lalokho. Sibe sesizama ukukwenza lokho kodwa uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu engazakhelanga ngakithi. Yikuthando lwethu ubona ukuthi lu conditional. Sithanda abasithandayo. Seyisa abaphansi bulathu uyakuzwe ngikutsho ukuthi so uthando lwethu kayisilo olukaNkulunkulu ngoba inhliziyo yomuntu owelesonweni ayingeke ibe lothando lo unconditional unless uNkulunkulu ayihlale leyo nhliziyo ayiguqule. So yikho ubona lwethu uthando uJesu athi lithanda abalithanda nxa sesithanda izitha susithi so akukho natural akuzibuyeli kodwa kuya ekuthini thina kasivumeni
uthando lukaNkulunkulu lube kithi, imisebenzi yokulunga lokuthanda izitha lokuthethelela abangathetheleli konke kuyabuya kuyaba yi-part of our nature ngoba uNkulunkulu esephila phakathi kwethu. Xa ngikuzwa kahle ukuthi isikhathi esiningi sikwenza ngamandla ethu, siyafosela izinto ukuthi wena uzafuna ukuthethelela ngapha ulathanda bese kukwehlula. Lokhu ngokwasezulwini asimdingeni uNkulunkulu. Kuyini okwenqabela ukuthi ubudlelwano lobu, isivumelano lesi, uthando lolu suluveze kwabanye abantu la kuNkulunkulu? Okunye wakhona ngithemba sekuthintile laphana umhlobo. Kungabe kukhona okunye okwenza kugcine kungavumi kumbe kungenzakali? Oloba iverse siqalisela uthena nxa singathi siyamthanda uNkulunkulu kumele siphile ngokulalela amazwi akhe. Nxa singalalela amazwi akhe siyona. So isono siyenqabela ukuthi umuntu abe lothando kuNkulunkulu lebantwini, ngoba indaba yokulalela lokwamukela iziyalezo zikaNkulunkulu kufuqwa ukuthi uthando lolu soluphuphuma kimi, sokuzangenza ngibe lokulalela kulo ongithande kuqala mina ngingamthandanga bese ngibuyisela uthando lolu ngokulalela. So umuntu ukhanya ukuthi uyamthanda uNkulunkulu ngokulalela ngoba impumela yothando lwamlimu phakathi kwakhe. Powerful. So akuvumi nje ukuthi umuntu sithi umuntu ethi yena uyamthanda uNkulunkulu ngapha engathanda abanye abantu. Akuvumi ngoba nxa usuthanda uNkulunkulu wavumela uNkulunkulu ukuthi ehlale kuwe, akuyenzi ukuthi ungathanda abanye ngoba uNkulunkulu usehlala kuwe, so nguye othanda abanye abantu. So uma ungabathandi kusho ukuthi vele awula uNkulunkulu. At the end of the day akakho kuwe nxa wena ukhetha. Okwesibili, nanzelela indlela esibona ngayo abantu ayifani le ndlela uNkulunkulu abona ngayo abantu. Yikho kwenza yena anelise ukusithanda thina sehlule ukuthanda abanye. Ngoba yena mayesikhangele uyabona ukuthi ngiyawona lani kodwa ubona ipotential engingayiboniyo kimi, afisa ukuthi ayiveze ngokuthi mina ngamukele yena. Okufana nayo kumele kwenzakale kithi ukuthi mambona omunye umfowethu engonela kumbe engenzela inembi, akumelanga ngibambelele kulokho akwenzileyo ngihle ngikwenze kube yi-identity yakhe. Kodwa kumele mbone ukuthi yena ubanjwe ngomunye umuntu ongayisuye, yikho esenza lokho akwenzayo. Kodwa le potential yokuba ngcono, ngokunjalo kumele ngithande i-potential yakhe even yena engakayiboni eze eyibone. Ukhumbuza inkulumo ejwayelekileyo ukuthi uNkulunkulu uthanda izoni, uzonda isono. But kodwa umuntu uthanda isono, azonde isono. Mina ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu, ilensi kaNkulunkulu kumbe ilihlo likaNkulunkulu liyazwisisa ukuthi wonke umuntu udalwe ngomfanekiso wakhe, wonke olalelayo longalaleliyo. Kodwa umuntu wasehlalwa yisifo phela esiyisono. So uNkulunkulu ubona isitha sakhe sihlezi ku-image yakhe, uyakubona? So yikho angakufuniyo uNkulunkulu, yikho uNkulunkulu esenzela abantu bonke isisa, uthando lwakhe luthelwe ebantwini bonke kungela ndaba lokuthi banjani. So ngicabanga ukuthi uNkulunkulu kasisize sibone ngelihlo abona ngalo umuntu. Thina nxa sikhangela umuntu owonayo silenzondo inye esabekayo maforo, even siyimuli elibandla, even inzondo esilayo komunye lomunye ngokuthi wenzeni kumbe umphathe njani kumbe lokhuyana ukwenze njani. But ngabe ilihlo likaNkulunkulu belikithi belizazwisisa ukuthi lowo moya ongihleziyo ongenza ngibe yikhona okhe ngikho khona, yilowo moya ufanele ukuthi unqotshwe. Uyayibona? So uNkulunkulu ubona abantu ngelihlo nalelo, yikho ebazwela, yikho esizwela. Just imagine ngabe kuthiwa wena uNkulunkulu ngendlela olenzondo ngayo, ngendlela ofuna ukujezisa ngayo, izulu beliyangenwa ngabanjani. Yes. Kuloko nanzelela ku Ezekiel 33:11 sizayifunda. Ekhuluma ukuthi uNkulunkulu uthi yena ngokwakhe kathokozi ngokufa kwalaba abamzondayo. Yes. Kodwa thina
nxa laba abazondayo begula besifa sihle sibe happy kusho kukhanya ukuthi vele thina lo nkulunkulu we are worlds apart ethandweni kuphela ngoba yena maye babona besifa kathokozi ngizama ukubona engazathi ulokudana okukhulu ma oyi-1 walowo ongamthandiyo esifa. So kuhle kusibonisa ukuthi thina laye kukhona okuchiyeneyo ngathi kukhona esingakakuzwisisi ngothando lwakhe okwenza thina si react ngendlela ezingafananiyo laye kakhulu. Thina vele indlela esenza ngayo lendlela esibona ngayo ikakhulu indaba leyo silethile sihle singene kiyo. Khangela mhlobo uPetro wesibili ngo3 ivesi ngo9 lo Timothy wakuqala ngo2 ivesi ngo4 iyacaca indaba yena lelethwa nguJackie lapha ukuthi uJehova kathokozi ngokufa kwani bakithi kwezono abantu ababo ufuna abantu baphendule. Yes. uPetro wesibili ngo3 verse ngo9 ithi inkosi kayiphuzi ukugcwalisa isithembiso sayo njengokuqedisiswa ngabanye ngokuphuza iyalibekezelela ingafuni ukuba lamunye abhubhe kodwa ukuba umuntu wonke aphendule. Uthando lumangalisayo lo lumfundisa ngithi kakhulukazi esiluvezelwa nguNkulunkulu ngendlela yena ayiyo ngayo. Ake sikhangele le indaba le ekaNkulunkulu olothando olungela ma limitations. uTimothy somtholile? Yeah. Yes, ungasibhalela. uTimothy oqala ngo2 ivesi ngo4 ithi ofuna ukuba abantu bonke basindiswe njalo balazi iqiniso. Sifundani ngoNkulunkulu? uNkulunkulu onjani lo? Mbona lapha esibiyela khona ekuqaliseni ukuthi umlimu uluthando. Sifunda ngaye nje ukuzama ukuletha ingqondo yethu ukuthi iphapha mibiyele kwazini ukuthi akula siKristu kungalathando. Oh yes. Akula sindiso komuntu kungalathando. Oh yes. Asizibazela uthando luvela kumlimu ngoba kuyisimilo sakhe uthando. Yikho esithena lapha ufuna abantu bonke. Nxa kuthiwa bonke lo mthakathi uyamfuna. Oh yeah. Lesidabu uyasifuna, lesela, lo mfundisi omfitshane onjani. So kusiya ngomuntu indlela zamamukela ngothando lono. Kodwa bonke banikwe indawo efananayo ukuthi bami lapha bonke bangabantwana bakaNkulunkulu. Kumele basindiswe. So uNkulunkulu lapha ulindele ekhangela ukuthi uthando lwakhe singalwali silwamukele ngoba yilo lenza sisindiswe. Yikho lo Paul esithena nxa wena usithi uyamthanda uNkulunkulu kodwa ungagcini imiyalo yakaNkulunkulu uqamba amanga ngoba yena oluthando usisindiswa luthando olunguye lathi silwamukeleyo. Lapha sike sifunda ukuthi uNkulunkulu balalela ababukeli sonke siyafunakala ezulwini, sonke singabantu abakhe, kodwa ke yamukela uthando ngilwamukele mphila akutshoyo siyasindiswa sonke. Amen. Into ekhuluma yimfundisi igcizelela kuhle kumahubo lapha ngicabanga ukuthi engxenye singahle simfunda umahubo 145. Yes. Sesipho siyidiscuss kuhle. Ithi khona ku verse 8 lo 9 uJehova ulobubele lesihawu uphuza ukuthukuthela ande ngothando. uJehova ulungile kubo bonke ulesihawu kukho konke akwenzayo. Uvesi ngo12 ibisithi kuze ukuthi bonke abantu bazi ngezenzo zakho ezinkulu lokubenyezela kwenkazimulo yombuso wakho. Uvesi 16 abesesithi uyavula isandla sakho usuthise izidingo zakho konke okuphilayo. Uvesi 17 uJehova ulungile kuzo zonke izindlela zakho njalo ulothando kukho konke akwenzayo. So ngiya emcabango nokuthi uNkulunkulu uthanda bonke abantu lendalo yakhe yonke. Yes. Yeah, ngothando unconditional. Yes. Akulandaba ukuthi wenzeni. Ukufundisa ukuthi lesigebengu uyasithanda. Kwesinye isikhathi lathi njengamaKristu sicabanga ukuthi ukuze uNkulunkulu asithande kumele senze olunye ulutho. But ivesi le iyasitshela ukuthi vele uNkulunkulu uyasithanda, wasithanda singamazi, singakabi khona. Wasithanda lanxa kunje. So ngiyakumcabango olethiwe even nguJekho ukuthi lanxa umubi sifa
thina kwesinye isikhathi sibona i-good riddance singabonga yes kodwa uNkulunkulu ngoba uyakwazi ukulahlwa mina ngicabanga ukuthi nxa umuntu efele esonweni iheaven iyakhala ngoba iya understanda ukulahlwa thina kasikuzwisisi yikho singadlula abantu belahleka kithi kungatsho lutho so ngicabanga ukuthi kudinga ukuthi si-understand ukuthi uNkulunkulu ivalue ayifake emuntwini munye ngamunye inganani yikho umoya wesiprofethi sithi even ngakwa kungumuntu oyedwa onileyo uJesu wayakwehlaza umthatha so kutshengisa ukuthi uNkulunkulu uthanda abantu bonke futhi ulakho ukuthanda umuntu ngamunye emazi insizi zakhe emthwalela yonke imithwalo yakhe kwakuthiwe uNkulunkulu okulethwa ngumhlobo kuthiwa uthanda lanxa thina sithanda ngenxa ukuthi kwenziwe lokho uzanyenzela lokho kumnyaka odlule kulempi leyi ebise ePalestine bengena eLebanon kuyabulawa omnye umthungameli weHezbollah lo ngathi ndlalele omnye umthungameli welizwe lisentshonalanga lapho uthe khuluma uthi yena the world is a better place without this person ngekuthini uNkulunkulu uthanda lo muntu yena lo isigebenga enjalo uNkulunkulu unjani bakithi uyathanda ufuna ukuthi something lapha nizama ukubona indlela uNkulunkulu ayenza ngayo irisk ayithathayo ngokuthanda umuntu ekwazi ukuthi umuntu lo engeke ukumthanda yikho thina sikwesabayo so mina ngifuna ukuthi ngithanda umuntu ebese ngiyala ngitsho njalo ngoba kubuhlungu kuyalwa but angizwisisi ukuthi uNkulunkulu on a daily basis uthatha irisk yona leyo yokuthanda umuntu eyaliwe ngicabanga ukuthi sibangaka emhlabeni maybe half of umhlaba ngabantu abamyalayo daily kodwa still uyaqhubeka ebavuse every day but thina oyi1 kusuka kube nzima nje ukuthi ngimthande mina ngifuna ibona ibenefit yokukuthanda uma ngingatholi lutho angithathi risk yokukuthanda ngoba yabona ngaze ngikuthande uyanginikana hey manje yebo mfundisi akutsho uJack ingqondo yami igijima esiphambanweni oh yes bayamchaya bemkhafulela bemgwaza uthi baba bathethele abakwazi abakwenzayo lapho kumele sibone kuna uthando lukaNkulunkulu esazi ukuthi umphefumulo wakho usuyaphuma ukhutshwa yibona abathandileyo kodwa uqhubeka ethi inkosi bakuxolele nxa usiyake eSudu 34 verse 6 lapha uthiwa uyaphuza ukuzonda ngenxa yothando lakhe is loving kindness ulomusa ojulile kangaka balalela ke mina ngiyakhuleka ukuthi silapha lani khona ngapha asike sikhulekeleni ukwamukela uthando lukaNkulunkulu ngoba sure uJesu egwazwa wenze ukuthi isono engasenzi sihle sixolelwe sengisenza ngananzelela ngikhuleke uyangamukela uthando lukaNkulunkulu lukhulu kangaka ukuthi ukungasindiswa kwethu singamniki icala uThixo yithi siyabe wenze konke yes ngikhumbula indaba yokuthi mina okuyake nxa ikhuluma ngesiphambano yokuthi uJesu wabuye vele kwazi ukuthi uzakwaliwa le risk nguJack ukuthi ngubani ongafuna ukwaliwa wena mfundisi ungapha umuntu lutho umbwezela umuntu lutho luhle angakubongi uzwa njani kubuhlungu uJesu wanika abantu the highest gift kakho abaningi bala so yiluthando lukaNkulunkulu ihuman umuntu angaka abe lalo uthando lunjalo olurejectwayo kodwa lwaleluthanda I think ingqondo zethu eziwileyo mhlobo azingeke zifinyelele kuzwisiseni ukuthi uNkulunkulu nxa kuthiwa uluthando uchiwe nexact angithi vele kujule kakhulu sihlobo esithandeka akula mgoqo loba wenzele uNkulunkulu wenze njani uyasithanda akuna sizathu sokuthi umele wenze so kumbe uphendule ngalindlela uNkulunkulu luthando akatshintshi ungakhayela uGreat Controversy series ikhuluma ukuthi uNkulunkulu luthando impikiswano enkulu yakhelwe vele ethandweni lukaNkulunkulu uSathane wathi kalathando usibamba ngamandla so isiphambano konke okwenziwayo kwakuyikuveza ukuthi hayi mina ngiluthando ngiyalidinga angithi vele angazi maforo lapha lo mama lo mfowethu lapha lababukela labalaleli la uvesi ngu9 ka145 makhubo uthena uNkulunkulu ulungile emntwini wonke kunjani
alike licabange bazalwane indlela esiphila ngayo right esiphilisana ngayo thina sikhanga umlimi esimonela khona kodwa kuthiwa ulungile kunjani nangi izulu iminyaka ophelele kade sithenga inhlanyelo lokho sithi liyabuya sithi vela kuba esingalanda balayo siyakhona ukuzalinisa kuphela yena aqhubeke ethi benjalo ngizalinisa ngibagcine mina ngiyakhuleka ukuthi isifundo lesi asingenze ngiyecabanga Nkosi uthando lwakho ngenzani ukuze lami ngilwamukela phandle ukuthi wena ungithinte umlimi angangena kuwe mbukelo umlaleli lathi sila akhulume lami sivume amazwi akhe la ukuthi singawenza sizaba abantu bakhe qiniso kuzaba lentokozo kithi la kuThixo ukuthi uthando lwakhe alubuyanga ize lubhadele ngokuthi nasindisiwe hey madoda hayi isihlobo esithandekayo ithemba iyacaca lindaba asilwamukelene uJesu uNkulunkulu uyasithanda lanxa sinjani ake sikhangele uMahubo ngu145 ivesi ngu10 no11 no18 no19 10:11 yes 18 19 usiya ku20 konke owakwenzayo uza kudumisa wena Jehova abangcwele bakho baza kubabaza verse 11 bazalandisa ngenkazimulo yombuso wakho bakhulume ngamandla akho verse 18 uJehova useduze kulabo abacela kuye kubo bonke abacela kuye ngeqiniso uyagcwalisa izindingo zalabo abamesabayo uyezwa ukukhala kwabo abasindise uJehova uyabalinda bonke abamthandayo kodwa bonke ababi uzababhubhisa nansi indaba elethwayo la kwahlukaniswa abaqotho abalungileyo lababi ngithi ke kuyini esikutholayo lapha ngothando lukaNkulunkulu sike saveza la sathi akula ma condition angithi vele sitsho njalo ukuthi akula mkhulu lapha sokukhulunywa ngayo sike sichasise lindaba la funa sehlukanise ukuthi unconditional love le conditional love lapho uNkulunkulu enothanda lalo ngoluntu akulantu umuntu amela yenza ukuzathanda oh yes ngolomuntu wonke kunjalo but umuntu othandiwe nguNkulunkulu kule condition kule nto amela yenze ukuze uthando lolusebenze kumele alalele all right so i-obedience iyi-condition ukuthi ngingalalela uNkulunkulu uthando engilukhulumayo lolu ukuthi ngiluzwile kaThixo solusebenza kimi ngoba laphana uthi uvese enyanga ibala ngo-15 ukuthi amehlo wonke azabheka kuwe uzabanika ukudla ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu unika ukudla ebantwini bonke bathandekayo luthando lolu ungakhethi ikakhulu nxa usumesaba kanika ukudla kuphela unika lempilo impilo ephupha enaphakade futhi so esikufunda lapha ukuthi uNkulunkulu uthando usinikile kodwa sokusiya umuntu ngumunye ngamunye ukuthi lolo thando luyasebenza njani kuye ngokulamukela lona luchayile umhlaba wonke umuntu abesezikhethela ukuthi alamukele kumbe angalamukeli sokusiya ku verse 21 ukuthi ababi ke abazaqhubeka besaluthando kuzaba luthando lukaNkulunkulu ukuthi abavumele baye egeheni ukuze bangaphambanisi inhlalakahle ezalethwa nguThixo ebantwini abalothando lakhe sokulengxenye esimele siyenze nanzelela enye ngani uNkulunkulu mvumelani senze balaleli usikhombisa ngothando lwakhe ukuthi sibe lobudlelwano obuchiyeneyo labanye abantu ngale indlela nxa nithanda wonke umuntu khathesi ku right but lapha sengikhethile oyi1 ngithi nizahlala laye angimthandi ngendlela enithanda ngayo abanye labana abangani bami labo bani yena usethola ama benefits amanye abangatholiyo laba abanye ngokunjalo bona uNkulunkulu ikho akwenzayo ukuthi uyasithanda sonke kodwa nxa sengivumile mina sengamukela uthando lwakhe sengithola okunye okungatholwa ngumuntu wonke nje jikelele and yikho yena kufisayo ukuthi nxa sesilobudlelwano lobo then sefaka ke ama conditions uthi okay wena mawusungamukele sengiexpect ukuthi uphile so ngoba ama benefits okuphila lami yilawo alright so singavele samukele i-unconditional love sesingena kubudlelwane ukuze ubudlelwano lobo buphile buqhubeke buphila busiya phambili mina engithandiweyo engivumileyo ukungena kubudlelwano lalo ngithandileyo kulolutho kufanele ngilwenze yikho athi khona kufanele ukuthi sigcine
imilayo yakhe. Anti memory text active itsho njalo ukuthi ongithandayo uzalalela ilizwi lami. Then kumele ukuthi ngoba kungavele kuswelakala ukuthi mina kube le part engiyiplayayo kulolutho engilwenza mhlo uthando umlilo uyakhwezewa ukuze uqhubeke. Exactly. So kumele ukuthi uthando lolu luhlakulelwa ukuthi mina ngimlalela uNkulunkulu. So ngiphinda ngesabe ukuthi inkohliso usathana ilethe emhlabeni kwezenkolo ukuthi as long as wamukela uthando kuphela awulandaba ukuthi uphile njani. I-relationship bani vele ngamamhlobo kungalandelwana kungahlonitshwana. Uyakubonisa ukuthi usathana ufonga ukuthi as long luthando yi-grace kuphela wena. So yinkohliso umlimo namhla usinika ukucaca okuphelele ukuthi nxa sesithandana mina lawe ile indlela sokufanele sihambe ngayo sizaphathana kanje. Yikho sithi lingambiza ngizasabela inhlupho zenu zalithwalela. Endokunye kungesabisayo lapha emaforo ukuthi kukangaki siclaima izithembiso lezi ukuthi umlimi uyasizwa kodwa icondition esiyiphiweyo siyala. Umlimi asisize sihlobo esithandekayo. Babukela abalali sithandiwe senzelwe ukukhulu. Mhlobo ngicela usikhangelele uDeuteronomy ngo7 ivesi ngo6 usiya ku8 kumbe sifike la ku9. Sifuna isike sikhangele lapha ukuthi kanti uIsrayeli okugoqela mina nawe uIsrayeli wanamhlanje ngithi phela vele sasithandwe ngayiphi indlela sasimele senzeni. U7 verse 6 to 9. Verse 6 to 9 ithi phela lina lingabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova uNkulunkulu wenu ulikhethile phakathi kwabantu bonke emhlabeni ukuthi libe ngabantu bakhe, isipho sakhe esiligugu. Verse 7 uJehova kazange ehlisele uthando lwakhe phezu kwenu ngoba libanengi kulezinye izizwe. Phela lina livele liyisizwe sabalutshwana. Kodwa kungenxa yokuthi uJehova walithanda wagcina isifungo asifunga kubokhokho benu, walikhupha ngesandla esilamandla, walihlenga ezweni lobugqili emandleni kaFaro inkosi yaseGibhithe. Yes, 9. Verse 9 yazini-ke ukuthi uJehova wenu unguNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwano sothando ukuze kufike esizukulwaneni senkulungwane salabo abamthandayo njalo begcina imiyalo yakhe. Sangweni kuyini uNkulunkulu akwenzileyo kumavesi la esiwabalayo lathi esimele sikwenze kuyini? Wenzelwani uIsrayeli sure yeah nxa ngendlela akubhalwe ngayo uyabona ukuthi isizwe sakwa-Israyeli ngani isizwe nje esingadeserviyo ukuthi uNkulunkulu asithande ngendlela asithanda ngayo, considering ukuthi abalalutho abamupha lona, abalamandla okulo labanye abantu, bayibo nje. Kodwa uNkulunkulu ethi still ngoba mina ngiyalithanda angilandaba ukuthi lilani, ngizaqhubeka ngigcina isithembiso sami engisenze kini ngoba ngiyalithanda. Angidingi ukuthi lenze anything, ngilikhethile ukuthi ngilithande kuphela. Yes, ngilithandile lingenzanga lutho angithi phela uthando lumangalisayo. Mfundisi Dube, kuyini ke uIsrayeli akhangelelwe ukuthi akwenze? Okokuqala ngaphendule khonapho. Yes, sithola uNkulunkulu esithena babe isizwe esincane kunjani. So kakulanto abangahamba bezincoma ngayo ukuthi bona bakhethelwe kuloko. Silesifundo khonapho. Ungaqala ukuthi thina kithi ithe sikhonzayo kakhulu ukudlula abantu. Yes, mina ngazalwa enkonzweni akula mathenete enkonzweni. Asifundele ukuthi umuntu wonke obuye ezokukhonza uThixo ngalanto ayenzileyo ngaphandle kothando lukaMntu. Sibizwe ngothando, asimthandele umlimi sinjalo, sihloniphane futhi. Ungabona ongakhonza ubona ngani kasozakhonze, wazi ngani la kuzamfinyelela ongakwenza ukuthi umncedise ukuthi abone. So uThixo lapha sewukhangela ukuthi nxa sengifinyelele njengoIsrayeli wayekhangela ukuthi uIsrayeli ke amukele lolu thando ngokuthi la luhambise kwabanye abantu, aluveze ukuthi angizenzi kuba yimi engikho khona, uNkulunkulu engimkhonzayo nangu, ukuze uthando lolu luchaphakale lugcwele umhlaba wonke, ekucineni umuntu wonke abe ngumntaka kaNkulunkulu. Khona kangazi ube maforo kusesekhona yini khathesi, ngoba nxa kuthiwa siyaphuma
khankasela ukudinga abanye abantu ibufakazi witnessing ama effort so kulabantu abawuthwa i-witnessing team kathi ibandla lonke leli alilathando yini lukaThixo leli lisala phandle lingayi ku-witnessing yakhona so kukhethwa yini kathi ke nxa sekulothando kaNkulunkulu wonke umuntu olilunga lebandla uzaphuma ngoba sifuqwa ngophakathi kwethu ukuthi siyedonsa abanye bangene ekukholweni. Hayi kulamandla lokho mfundisi, nxa singakuzwa balaleli asibe nilengxenye. Nxa wenzelwe ulutho akuthuleki, nxa uthandiwe bekukhiphile odakeni olubishayo akuthuleki, siza kusakaza. Yes. Inkinga ukuthi sibone ngani thina silolutho. Sibone ngani sigqokile thina sinqunu. Sibone ngani singabantu sisodwa. Yikho sesizikhethela thina laba ba right laba sebanika izitulo zokuhlala mabevuyile, laba bayazendlalela phansi akula nkinga. Ngoba thina sesizifake kwelinye izinga esingekho kilo esicabanga ukuthi thina vele sila njengomfundisi ethile. Kodwa sehlile unanza ukuthi sikhitshwe entweni eziningi asizikhiphanga, sikhitshiwe. Singazwisisa khonokho lathi sizafisa ukuthi omunye umuntu ezwe lokho thina sesikwenzela kakhulu. I think into evezaba izikhulumi ukuthi esiyikho khona khathesi yikho amaJuda abe yikho khona izolo. uJesu okwakumkhuba kakhulu ukuthi amaJuda ayesiyakha imiduli azivalela phakathi yithi ngicabanga ukuthi uDeuteronomy lo babengamzwanga ukuthi phela kulanto engcono ababeyenze but unconditional love kaNkulunkulu yababeka eceleni ibabekela ukuthi bona babe yisibonelo emhlabeni umhlaba usindiswa. Kodwa nxa uJesu efikile ufica bezivalele phakathi bebodwa abanye kufanele ukuthi balahle. Ngicabanga ukuthi umoya onjalo mhlawumbe lathi uyasi affect uyasihlupha ukuthi yithi insali insali yithi labe sigcina imithetho kaNkulunkulu silobufakazi bukaJesu. Kukuhle kunjalo but akungahambi ku-extent yokuthi sokusiba ngumgoqo ukuthi nabanye abantu bamazi uNkulunkulu. Sibizelwe ukuthi uJesu aziwe ngathi. So nxa uNkulunkulu ephila phakathi kwethu umhlobo, ngicabanga ukuthi sizakuya ku point yale uthandwe lukaNkulunkulu kimi luba luyachaphakela kwabanye, uNkulunkulu aziwe through mina. Ku-Israyeli bathi bona geographically lapha khona kumhlaba wawusaziwa ngaleso sikhathi wayesesenta. Ungakhangela i-distance wawuyithatha usehla usiye-India usiya ngapha e-Europe usehla usiye-Africa na kumhlaba wawukhona bona wawesesenta befakelwe ukuthi basakaze ivangeli lihambe basebezibona bengcono. Indaba leyi yothando lukaNkulunkulu lumele luchaphakele kwabanye abantu, lwakhe ubudlelwano babantu. Ake sikhangele uJeremiah 31 ivesi 3 lo siya 9 ivesi 15. Siqale khona pha uJeremiah. Kuyini okukhangelelwe usuke ukuveza ukuthi nxa umuntu enobudlelwano loNkulunkulu ubudlelwano bakhe labanye abantu kumele bube njani? 31 verse 3. Jeremiah 31 ivesi 3. uJehova wabonakala kithi kudala esithi ngikuthandile ngothando olungapheliyo, ngikuhole ngesisa esikhulu. Thina sithandiwe ngothando olungapheliyo senzela isisa esikhulu. Angithi phela singafithizela lolu thando sikhangele lo Jude 1 verse 21. Singabala yena leyo. Okay, okube ngisemvula uHosana. Yes, wasiqhatheke kakhulu le. Isaiah 9 verse 15. Yes. Ngenxa yokuxhwala kwabo konke eGilgali ngabazonda khonale. Ngenxa yezenzo zabo eziyizono ngizabaxotsha endlini yami, kangisayi kubathanda futhi. Bonke abakhokheli babo bangabahlamuki. Qale ngamavesi lawo mabili ngihlanganisele mfundisi uzwani kuJeremiah la kuwe siya kuhamba njani la ungani uNkulunkulu sezigabula izimbaxa ezimbili. Right. Ngoba lapha uthe kuJeremiah uNkulunkulu uthi ngikuthandile ngothando olungapheliyo. Right. Ngase ngikudonsela kimi ngomusa la ngothando. Lapho uthina ngenxa yokona kwabeGilgali angisoze mbathande sengizabayekela. Right.
sifica lapho ukuthi uthando lukaNkulunkulu lusungulwa luhlose ukuthi umuntu abe ngolumemethisayo lusiya phambili angalufikuye aluvale lungadluli kuye kumele ungafika kimi lungene kimi luphile phakathi kwami bese lusiya thinta omunye umuntu but lungafika kimi mina ngiluyale bese ngiphazamisa uNkulunkulu sengibulala uthando ukuthi lufinyelele abanye abantu ngenye indlela abantu laba sebengumgoqo ukuthi abanye bambone uNkulunkulu ngoba sebesezinto ezingalumlimi kakho uthi ungu-Elder Maforo uphila impilo ethukisa uNkulunkulu wakho omklemayo uzenza bangabuyi kuNkulunkulu nxa umlimi enje asayi kuye yikho ethi sengikhupha-ke bavumele baphidlike ngoba bayala ukuphila indaba umlimi ofana naye uthi uthando lwakhe luyavuma ukuthi lulethe ukujezisa ngoba luyabe luqondisa ukuthi umhlaba usalukwazi ukuthi uNkulunkulu luthando okubi kakuphili kuye. Enye into eningisa eyisinengiso kuJehova ngabantu abangavezi uthando kumbe abaphila impilo engela kulungisiswa ijustice lethe ngaleyo nje iningi lethu sithi siyamthanda kodwa ngapha silocuka asiphathi kahle abasebenzelayo imihlobo kulohlupho uthini uJudinga 21 ubusukhomenta lapha amhlobo. Okay, uthi zigcineni lisethandweni lukaNkulunkulu lisalindele isihawu senkosi yethu uJesu Kristu ukuba ilingenise ekuphileni okunaphakade. Yes, bemfuna ukuthi ngizwisise ukuthi sithe step number 1 ukuthi uNkulunkulu usithande singenzanga lutho unconditionally. So step number 2 yikwamukela lolo thando singene kubudlelwano thina loNkulunkulu. And khonapho nxa sesikuleso sigaba kulama conditions kusitsho ukuthi kulolutho kufanele ngilwenze ukuze uthando kumbe relationship yami loNkulunkulu ihlala iphila ihamba. So usigaba 3 lethi into angumfundisi yikuthi nxa ngingehluleka ukugcwalisa lawo ma conditions ngingehluleka ukuqhubeka ngihamba ngendlela okufanele ama terms and conditions ale relationship kunjani angephulwa kuthi ukuthi ubudlelwano buba forfeited buyaqamuka abubi khona. So yikho uNkulunkulu akutshoyo eGilgal ngiyakuzwisisa ukuthi uIsrayeli izolo ubekasuke ayekhonza ezinye izithixo. So usedivorce uNkulunkulu seqamula ubudlelwano ngoba kuthiwe nxa sisahamba sonke sithandana kuzafanele ugcine imilayo yami. But uIsrayeli usehambe wagcina umlayo yeyinye inkosi yayibona yes omnyumi. So uNkulunkulu yikho esithi ngizakubala ngizakuba khona ngale so ngiyakuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ubudlelwano uthando lungaliwa i-relationship yaba forfeited iyaqamuka ingabi khona iyaqamuka. Sesiqala i-memory text ikhuluma ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ezohlala phakathi kwethu. Uhlala under i-condition yokuthi senze akufisayo. Nxa sesenza okwethu usephuma ngoba akafuni ukuba ku-competition lomunye umuntu ofuna ehlala enhlizweni yakho. Number 2, isifiso sikaNkulunkulu ngathi ukuthi senze intando yakhe. Simple. Konke kubhalile ufisa sikwenze, konke asitshele khona ufisa sikwenze. But thina mase senzo kwethu sigcina sitshintsha ivesi ethi yona intando kaNkulunkulu mayenziwe empilweni yethu. Yena egcine buya kithi ethi azini eyakho intando mayenziwe yenza okufunayo. Now intando yakho omunye umuntu uthi uSathane eqalisa ukubona wayengeke ukhulume layo uthi ukuthi wena uzabulala uJesu. Wayengeke avume asithi no mina nje ngifuna izinto zitshintshe la but isiphetho sakhona kwakuyikuthi uJesu uzagcina sifa. Likewise mase senza thina izinqumo zethu siphile ngendlela esiphila ngayo angeke ngitsho ukuthi mina ngifuna ukuthi ngiyolahlwa. Ngizwe ukuthi angiyaziphilela nje but uNkulunkulu uyabona ukuthi ngendlela emphila ngayo isiphetho ukuthi vele ngizalahlwa ngitshe. So yena uzafika ku point yokuthi athi yazini intando yakho mayenziwe ubusubona ke ububi bentando yakho ngesikhathi sona leso. Umkhumbuze into nje ukuthi then siyavumelana ukuthi uthando ngalubambi ngamandla. Uthando luyanika inkululeko yokukhetha. Yikho esikuzwisisayo ngendlela uSathane anikwa ngayo
Right. Nxa ufuna ukubona ukuthi thina sicabanga ukuthi uNkulunkulu uthando luyafithizela ukuthi sicabanga ukuthi kwakumele ukuthi usathana then why wacreate why wamnika ichoice why uyakubona ukuthi kutsho but uthando kalubambe ngamandla futhi kalufaki imgoqo. Uthando luyavuma ukuthi lwamukele kumbe lwaliwe. Luyavuma ukuba le tolerance. Lesikhangele 14 iJohane 14 verse 21. Sikhangelela ukuthi sibe ngabantu abanjani. Sesizwile le into uthando esikwenzelweyo. Nxa sesenzelwe lokho lo John waqala ngo4 verse 7 uyasikhuthaza lapho ukuthi sike sifunde ukwenza lapha. Verse 21. Yes. Lo olayo imilayo yami ayilalele nguye ongithandayo. Lo ongithandayo uzathandwa nguBaba njalo lami ngizamthanda ngiziveze kuye. Yes. 1 John 4:7 khuluma indaba yani yothando ngokufanayo ngithi the yes. So kuyini esikhangelelwe ukuthi sikwenze mfundisi Dube nxa singamaKristu sesihlangene lo Jehova sesihlangene laye ephila kithi. Yeah. uJohane akutsho ukuthi nxa uthando lukaNkulunkulu luphakathi kwethu sesilokudlala laye thina njengabantu kumele sigcine imiyalo yakhe. Yikho thina mina lo baba sabe sihlale kuye bahlale emntwini abalobudlelwano bokwenza lokho abakutshela khona thina ukuthi kule miyalo kule mthetho kule lizwi lakhe bese siliphila uzahlala phakathi kwethu. Akuveza ukuthi uthando lukaNkulunkulu alusilothando nje kungala ngxenye engidlalayo mina. Umuntu kusedlala ukudala ingxenye yakhe ngesiphambano umntana wakhe sifu Jesu Kristu ukuthi wonke umuntu selungelo ukuthi abe ngumntana wakhe ngokukholwa. So ingxenye umuntu ngamunye ongilayeleyo lami ngikhuluma yikwamukela lolu thando ngokwenza lokho umuntu makujoyela izwi lakhe sengingaba ngumntana wakhe ngoba ngiphila laye. Right. Siyabonga iverse oyithindile umfundi commenta kokunye 1 John 4 verse 7. Yes. Abesesithi bangane abathandekayo asithandana nini ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Umuntu wonke othandayo uzelwe nguNkulunkulu njalo uyamazi uNkulunkulu. Ukuthi nxa sesifikile ethandweni mhlobo umfundisi sekuthintile sesisebudlelwaneni loNkulunkulu. Yes. Akuvumi mhlobo ukuthi ngithi ngithanda uNkulunkulu. Yeah. Ngizonda wena. Akuvumi. Uthando yazi akulandaba ukuthi wena esibonana esithanda esibonana ngamehlo ungenzeni kumbe ungenzangani. Uthando luyathanda regardless of ukuthi lubise lombaluselwanga lwaliwe mbalwalwa. So abesesithi nxa silothando lukaNkulunkulu kithi vele sizathanda abantwana bakaNkulunkulu. Bonke abantu abadalwe nguNkulunkulu sizabathanda. Ngibone ngani kwaye sokusiya sokumele sibe lelihlo likaNkulunkulu lengqondo kaNkulunkulu. I-divine nature ibe yethu ngoba asingeke sithande i-natural heart mhlobo kayilala uthando lunjalo. Ufuna uNkulunkulu ngokwakhe ngicela ukufundeni i-quotation la. Iletter eka 1897 ithi ngesikhiwa love is not simply an impulse dependent upon circumstances. It is a living principle, a permanent power. Under the education and discipline of the Holy Spirit, the children of God love one another truly, sincerely, without partiality and without hypocrisy, because the heart is in love with Jesus. Uthi khona uthando asikuphongu ukuya uhamba ukuthi ifeeling yokuthi khathesi umumu njani uphuma ulungena. Uthi iprinciple indlela yokuphila yikhonokho okuyabe kukhona akulandaba ukuthi umumu njani. But engiyithanda kakhulu ukuthi into leyi kayikho temporal uthe permanent. So awuthandi namhla kusasuvunga sathani. Number 2 ithi under the instruction or under the education and discipline of the Holy Spirit. Kuthi ukuthi aso human effort la akula human effort bekumele ukuthi inhliziyo zethu ezimbi zisubmit kuNkulunkulu. Umoya oyingcwele nguye okumele athathe icontrol asi-educate asifundise ukuthanda unconditionally. Angisho uyabona ukuthi uthe nxa sesifundiswe umoya oyingcwele kasisoze sikhethe. Kasisoze si-acte phela kwesikhathi omunye uyabe uhlekela akuhake
ekuzonda yabona into inja so uthi ngenxa ukuthi uNkulunkulu yabe ekithi iCompostel Party akuseyimi eniphilayo ngaba ukuthi kumele sivumele uNkulunkulu uJesu angaphila kithi konke okwenzakala empilweni akuziyenziwa yithi kwenziwa ngulo ophila phakathi kwethu so uJesu loves unconditionally abangani bethu whether benze kuhle kumbe benzanga kuhle sizabathanda njengoJesu wabathanda ngiyabonga kakhulu ukuthi lindaba ikhulunywa umuntu wesintwana yokuzehlisa sithande ngoba nxa sikhangela ikakhulu kuMateyu 18 verse 23 hey omama bathetheleli kunzima thola utshela into zabo 1970 something into lokubambile okwento kwakho ake sikhangele indaba lesiqala lapha indaba yokuthethelela esithola kuMateyu 18 verse 23 ngendlela okuveze ngayo lapha kukhulunywa kule parable elethwayo yenceku engathetheleli angithi phela ungayisummarize mfundisi singene kiyo lapha inceku leyi kuthiwa yayile sikweleti yes kwinkosi yayo isimele ngamafitshane kuthiwa izolo ngoIsrael wawuthi ungaba lesikweleti wawumele wena lemuli yakho umkakho labantwana liyejele bahlale khona ngale kuze ukuthi izihlobo zibone ukuthi ziyadinga imali ibhadalwe ukuthi uphume so lapha inceku leyo kuthiwa ibuya incenga ukuthi ngicela ukuthi ningixolele bakithi inkosi yami ngisabhadala yakhululwa kuthiwa ilesikweleti singathi 10,000 yona selibunye lesikweleti sakhe se-5,000 la sekuyencenga wathi akulanto enjani mina ngiyifuna la wabe mfaka ejele Tokugcineni wasekuzwakala lwana sembizo ukuthi mina ngikuxolele wena wehlula nje waphinda wathi mchayenini ngimjeze ngoba ngalathando yikho esikho khona uJesu izono zingaka sixolele kuzo uzondele nje ukuthi umuntu ehloko ungene ngamafitha amabili ensimini yakho asakhulumisana iminyaka angimgesi inyawo eside nxa ukuthi umntana wakhe watshontsha ngomnyaka onje uJesu ufuna ukuthi nxa thina saxolela izono esizenzileyo kungabi lo muntu otawumxolele ungaze kube nzima kanganani ukhulumile umama ukuthi kasikhulele umoya engcoliwe yiwo ongena kithi angaphila uthando lukaJesu kithi akusoze kube nzima ukuthi uthande omunye umuntu anti ngithufo ngathi John wakala utena ongathandiyo kamazwi uNkulunkulu othi ngiyamazi engawugcina umthetho kaNkulunkulu ukuthi uqamba amanga so xa uThixo sephakathi kwethu lo mthetho wakhe sesiwuthanda njengoba sokuyikuwamukela uthando kaNkulunkulu kuzaba lula ukuthi ngimazi uNkulunkulu ngokwathanda omunye umuntu amdalileyo ngoba ulofazi kaNkulunkulu asoze ngimzonde umlibo kasiphathise bazalwane indaba yothando le samele siyizilela sikhulekele ngoba uyangena ezulwini sangena sithanda uNkulunkulu labantu ngoba bonke abakaThixo thethelela nje utholani lapha sigqibi kakhulu la inaleyo ukuthethelelana lana jajaji what you got ukungathandi lokungathetheleli kwenza uNkulunkulu ebe ngumuntu omubi kulabo abangamaziyo ngoba mina mangingathandi ngingathetheleli ngisithi ngiyakhonza ngiconnecte ibizo lika Jesu ebubini bami sekungani uJesu lo engimkhonzayo vele unjengami kanti yena akakho njengami so ikho ngani kule nkinga khona abantu abaningi abazithi ngamaKristu abasiyo maKristu ngokunjalo sebenze ngazathi uJesu bona bathi bayamkhonza ufanana labo abantu bese besekela ukukhetha uJesu ngoba bacabanga ukuthi ufana labantu abambonayo yinkinga ekhona so yikho efika uNkulunkulu ku point yokuthi athi ezikhiphe kuwe even ezekuthathe lezinye izinto kade kubusise ngazo ngoba awuzisebenzisi ngendlela eyiyo so yena akafuni ukukhanya ngazathi mubi njengawe so uzazikhipha kuwe ukuthi yena esale elothando oluright uJack nxa ethinta lokho mhlobo ngicabanga ukuthi sisengozini yokuthi uthando lukaNkulunkulu kasiluzwisisi kasiluzwisisi ukuvezakala khonapho sengibambele ubrother wami Sikhwili ngicabanga ukuthi uJesu wayengathanda abantu yini wayengafela abantu yini ngabe wayelengqondo njengeyethu ukuthi forgive them bathethelele lokuthi benzani kabakwazi bafuqwa anti ukuthi awusathane ngoye bafuqe batshela ukuthi ezani lokuthi so uJesu wayezwisisa ukuthi ipower ebadrivayo kabazenzi kule force kukhona amandla abafuqayo so mina ngizwisisa ukuthi ungabona sizala ukuthethela kumbe sikuzwa kungumthwalo ngicabanga ukuthi sikuzama amandla ethu ngoba nxa edlula laphana kuyathi even wazi uzitshele wethi ukuthi sengimthethele angathutsha kuphela kuhle kulayithi ukuthi wangenza so kwathi khonokho kuyatshela ukuthi ngisenyameni
ngizama amandla ami ukuthi ngoba ilizwi likaMlimi lithe ngithethelele mana nizame, but we are failing dismally. Bekumele ukuthi siye kuNkulunkulu yena angaphila phakathi kwethu vela akuthatha isikhathi ukuforgive futhi akubuhlungu. Khangela omunye umuntu wezwe sithi ngiphonga umforgive kuphela just like that, but uJesu wathathana ukuthi athethelele, wathathana. So ngifisa ukuthi ngabe siyazwisisa uthando lami, ngiyafisa ukuthi ngikuzwe ukuthi uthando likaNkulunkulu lunjani. Bengizavuma ukuthi nxa iphila phakathi kwami ayisime nithethelayo nguye vele, nguye understand ukuthanda abantu. Yes. Sincedisane even challenge silazo labantu abatsha emabandleni bayaphuma abantwana akula kubuyisa uthando luvezwa kubo makhelwane labantu esisebenzelana lapho. Mfundisi Dube ngibe kuye Jack awethu awucina. Ngithanda ukuthi nxa ukuthethelele izono nguNkulunkulu ozazi ukuthi sibili wakwenyula edakwe libishayo, kuzavuma ukuthi uthande omunye umuntu. Ngoba umama weSamaria eqeda ukuthethelelwa wakhanya ngokwenza ukuthi uthando soluphila phakathi kwakhe. Ngiyakhuleka ukuthi sonke esibiza igama lenkosi asithandeni uNkulunkulu labanye abantu, ngoba okwenza silibize luthando lesiphambano. Ngangitshela omunye ngoJesu ukuze sibe ndawonye sisindiswe sonke. U1 John 3 verses 16 ukhuluma ngokuthi sazi ukuthi abantu bayathanda ngoba njengoba uJesu wanikela impilo yakhe, lathi kumele sizinikele olabo esithi siyabathanda. Uma sithi siyathanda sibili kumele kukhanye ngokuthi siqhakathekise impilo zabanye, le salvation yabo empilweni zethu ngendlela esenza ngayo, ngendlela esikhuluma ngayo. So nxa sithi siyabathanda singela ndaba labanye abalahlwayo, kusho ukuthi kahle kahle lathi silahliwe. Kakhulu isihlobo esithandekayo, asambeni sethanda bomama bobaba majaha lezintombi. Uthando lolesilivezelwe uNkulunkulu asiluphileni, asifundeni ukuthethelela, asithandeni umuntu uyathanda. Kodwa vele isisusa asibende ubudlelwano loNkulunkulu. Ungaqala uthande uNkulunkulu, umthande genuine, ukuveza enhlizweni uzaselapha. Inzondo lezi silazo uNkulunkulu uzangenela asenzele umusa. Asibeni ngamaKristu aqotho. Siqalisa wona lo umnyaka akube iresolution yakho ukuthi mina lo nyaka ngifuna ukuba lobudlelwano loNkulunkulu, ngithande ngendlela athanda ngayo, ngibe lokulunga okunje ngokukaNkulunkulu. Umlimo lomusa asenzele kahle, asivusise. Mhlobo ungasiconcludela lapha ubususivalela ngomthandazo. Siyabonga, ngifisa ukuthi sizwisise ukuthi uNkulunkulu nxa esibiza esibizele empilweni usibizela ukuthi sizokufa, sife thina yena besephila phakathi kwethu. Angaphila phakathi kwethu uthando lwakhe luyabonakala kwabaningi. Asicimezeni isithandazeni. Baba wethu oyingcwele othandekayo khona ekhaya ezulwini, siyabonga ukusithanda ngothando ingqondo zethu ezingeke ziluzwisise. Siyabonga ukusibekezelela, sihamba ngokwentando yethu langokuzwisa kwethu okufipheleyo. Sicela ukuthi usibuyise ngalolo thando, sengathi ungasigcwalisa munye ngamunye ngalolo thando lube solubonakala empilweni yethu lakuma relationships labanye esigudlana labo. Senzele lokhu ngoba singeke sizenzele khona. Ngayo Jesu inkosi, amen. Amen.